Matul l-għodwa tas-Sibt, il-komunità Palestinjana żammet dimostrazzjoni informattiva fid-daħla tal-Belt Valletta biswit il-Parlament. Huma tkellmu kontra l-pjan tas-seklu għall-paċi imniedem il-President Amerikan Donald Trump u l-Prim Ministru Iżraeljan Benjamin Netanyahu li ġie ffirmat il-ġimgħa l-oħra fil-White House bl-iskop li jġib fit-tmiem il-konflitt bejn l-Iżrael u l-Palestina. Fil-fema tal-Palestinjani dan huwa pjan kummerċjali li joffri ħlas il-Palestina bħala kumpens mill-Iżrael biex ikollha ħakma fuq 30% tal-artijiet fix-xatt tal-Punent li ilhom okkupati mill-1967. Qalu li dan huwa inaċċettabbli għall-Palestina għaliex il-pjan Trump jinjora r-riżoluzzjoni 242 tal-Ġnus Magħquda li tappella għal tmiem tal-okkupazzjoni Iżraeljana tal-1967 u tiddikjara lil Ġerusalemm tal-Lvant bħala l-kapitali tal-Palestina. Innutaw li dan il-pjan lanqas magħti lura lil 6 miljun refuġjat Palestinjan madwar id-dinja. Ebda sovranità lil Palestina fil-frontieri, fiż-żoni militari, fil-kontroll tal-ispazju tal-ajru u r-riżorsi tagħha bħall-ilma u l-gass. L-ambaxxatur tal-Istat Palestinjan f'Malta, Fadi Hananija, saħaq li kemm pajjiżu kif ukoll l-Iżrael m'għandhomx bżonn dak li fi kliem sejjaħ bħala ftehim tas-seklu finta, iżda għandhom bżonn negozjati li jwasslu għal pjan biqbil unanimu bejn iż-żewġ stati. A plan that can end the occupation of Palestine, that can return the right of the refugees, that can arrange for East Jerusalem to be the capital of the state of Palestine and have free movement for all religions to come and practice their religions. We're not calling for East Jerusalem to be only for Palestinians. It will be an open city for Muslims, Christians, as well as Jews, of course. We hold our hands open for the Israelis to engage in negotiations based on the UN resolutions. And we're still relying on some other countries, including the EU and especially Malta, to help us in order to achieve this goal. Malti t-oriġini Palestinjana, Hamza Awad, li ħareġ isemma liħnu fil-Belt Valletta, saħaq kif il-ftehim semmina lill-Palestina. Palestinian Authority qalet illi aħna dal-ftehim ma nistax niċċettaw imħabba ħafna affarijiet illi saru. L-ewwel ħaġa illi il-West Bank hija ard okkupata. Ma' Hamza kien hemm Bader Zina li qal li l-karità li qed joffri Trump se tkompli tnaqqar mid-drittijiet u t-territorju li diġà għandha l-Palestina. Situazzjoni li l-Palestinjat jiġu mġaħda minn kull dritt anke dak li qed jingħata bħalissa li qed jidher għan-nies li hu xi isu qed jagħti xi karità jagħti xi ħaġa ġeneruża mhijiex fil-fatt għax kull ma sakin ma jibqa' minn l-artijiet li total Palestin li l-100% inqas minn 15%. Li dan kull darba l-poplu Palestinjan tiġi mġaħħad biċċa mill-artijiet tagħhu sakemm spiċċajna fil-lum ġurnata f'sitwazzjoni li kważi ma għandna xejn. Jiġifieri anke l-pjan flilu nnifsu qed tieħu xi ħaġa li ma ġiex miftehma fuqha, tieħu xi ħaġa qed tiġi sforzata fuq il-poplu Palestinjan mingħajr ma jkollu l-ibda sej fuqha.